Inzamba Malenhle mbukeli wemukelekile etindzabeni la ku SABC 1 nakule haye asibonge ukuthi ukhethe thine nati lehamba embili lamuhla. Carney Links does not consider it necessary or appropriate for this commission to determine those issues. Umseshi welkhomishana lamadlanga Tshepo Nyatlo ukhiphe incwadi lefungelwe leveta tinsolo letithi inkampani Carney Links lekhicita lugwayi lephethwe nguAdriano Mazzotti ithengisa lugwayi ngalokungekho emthethweni. Umbuso uthi utawuthathela tinyathelo linxusa la kuleli eNdiya ngemva kwekubonakala na AJ Gupta lofunelwa emacala enkohlakalo nekukhwabanisa. Ummeli welsekela lenhloko yetebunhloli Major General Feroz Khan uchazele likhomishana lamadlanga ukuthi kukhomba inhlonipho ukuthi bete uvela ekhomishaneni lamadlanga. Ummeli Mohammed Veli uthi ke uyalingeka ukuthi afake isicelo sekuchubela embili lesigcawu salamuhla kepha akakwati kwenda njalo angekho advocate Zubair Khan lohola bameli. Ngemsombuluko ummeli waKhan utshelele likhomishana lamadlanga ukuthi Khan usesimeni lesibcayi esibhedlela ngemva kwekudutshulwa wangeda ngale ukuthi umndeni wakhe umeme bokhomishana ukuthi baye esibhedlela bayokhuluma nabodokotela bakhe kude bathole iqiniso ngesimo sakhe. When last we appeared before the commission, there was an understanding that we would meet with Ms. Hassan to determine how today's proceedings should continue. We can confirm that that had occurred. What we can also confirm is that a copy of a redacted J88 had been provided to Ms. Hassan, and as of this morning, an unredacted copy, together with a detailed medical report that we received late last night from the attending doctor. Umseshi walelikhomishana Tshepo Nyatlo ukhiphe incwadi lefungele leveta tinsolo letithi sekuneminyaka lecishe ibe lishumi inkampani Carney Links lekhicita ligwayi lephethwe ngu-Adriano Mazzotti ithengisa ligwayi ngalokungekho emthethweni. Nalobo kunjalo le nkampani tiphikile letinsolo yagcika Nyatlo ngekugcila kwembiko betindzaba. Lelikhomishana liphenya tinsolo letibukene na Khan letithu nebudlelwane na Mohammed Sayil losolwa ngekushushumbisa ligwayi. Adriano Mazzotti, in his capacity as director of Carney Links, deposed to an affidavit. Carney Links and SAR subsequently adopted differing positions concerning aspects of that engagement and its outcome. Carney Links does not consider it necessary or appropriate for this commission to determine those issues. Usengacaci ukuthi ngabe Khan utawuvela nini ngembi kwaleli khomishana njengoba usasesibhedlela uyaqhubeka umsebenzi waleli khomishana. Kuhlangana iminyaka lemibili emacembu etepolitiki kuleli aqala kusebenza ngekubumbana embusweni ngemva kwelukhetfo lweminyaka lowendvulela luphelile. Kusukela lapho lolubumbano beluhlangabetana nekuphambana kwemibono, kwemigomo nekungavumelani ngeluphakelo timali. Ngenhlanye ke tithi kuyasebenteka kuletinye tingoni. Bahlati betepolitiki bathi lo mbuso welubumbano lwavelonke unemiphumela leyahlukahlukene kepha ke lokugcamile kushintsha kwendzandvo yelinyenti kuleli. Baholi bahulumende welubumbano wavelonke bafungiswa ngalolu suku nga-2024. Lona beka inhloko yemajaji Justice Raymond Zondo bekahola lo mcimbi. I accordingly declare Honorable MC Ramaphosa duly elected president. Nanobe sole tinhlangano letikulo hulumende tisabambene ngemva kweminyaka lemibili takhetha kusebenzisana kepha kukhona lapho tingaboni ngasolinye khona. Ludzabule ngcubomgomo lwaletinhlangano lwabangilolo luhamba embili. Lokwahamba embili ngulesikhathi kwethula luphalo timali lwavelonke enyakeni ngesikhathi letinhlangano letikuGNU daba nekungaboni ngasolinye ngesiphakamiso sekwenyuswa kweveti. Lomunye umhlati wetepolitiki uthi nanobe kukhona kungaboni ngasolinye kepha letinhlangano tikhonile kusebenzisana. The GNU has been an interesting phenomenon because it has brought about political stability. I think political parties are working very well side by side, despite the fact that there have been ups and downs. I think the straw that broke the camel's back was the deadlock over the budget. That is an ideological matter because on the one hand, you have the ANC that believes in an expansionary fiscal policy. On the other hand, you have the DA that believes in fiscal discipline. Lomunye ke unembono lowehlukile. The economy of South Africa is
far below its true potential. And it has been so since 2009. However, the GNU has been in office for about 24 months now, and the issue has been about arresting the failure of South Africa. So there are certain things that have been done by the GNU with a certain respectable degree of success. Njengoba sekuhambe iminyaka lemibili kusukela kwabana hulumende welubumbano bahlatiye bavumelana ukuthi yena lo hulumende ushintshe ipolitiki yakuleli. Sekube nekungaboni ngaso linye ngemuva kweluhambo lwalobeka ngumengameli Jacob Zuma lwekuya eNdiya ngemuva kwemibiko yaseNdiya lethi ke ubonakele ana AJ Gupta kanye nelinxusa la kuleli eNdiya. Laba kaGupta beba inhlitiyo elidzabeni lokugwamanwa kwembuso kuleli kanti ke besolo bafunwa bathi phika ke letinsolo. Induna yebudlelwano nalamanye mave Ronald Ramula ithi ke live leningizimu Afrika lisafuna ukucaciseleka ukuthi lona lolinxusa la kuleli eNdiya uthinze kanjani lana. Betindzaba eNdiya bathi AJ Gupta bekakhona ngesikhathi lobeka ngumengameli Jacob Zuma avakashaya lesondo laseHaridwar. EmaGupta abuya edolobheni laseSaharanpur hayi ekuzeni nalapho Zuma bekakhona khona. Kulenye amavideo lesabalele etinkundleni tekuchumana kuvakale Zuma atshela betindzaba baseNdiya ukuthi uvakashela umnakabo umngani khona eNdiya. Amake avete libito la AJ kepha uthe umngani wakhe waphoceleleka ukuthi afulathele leli ngenxa ukuthi labanye bantu bengathanzi budlelwane babo. Ngekusho kwembiko inhlangano yaZuma imele yathi ungumuntu kanzi angaya nakuphi emhlabeni lapho afise kuya khona. Atul na Rajesh Gupta baboshwa eUAE nga-2022 kepha sicelo seningizimu Afrika sekubalanza mange siphumelele ngenxa yetihibe etsite. Hulumende ke bekasolo athengisa tindlu talaba bakaGupta ngemali leshisiwe kude leli khona ukuthola imali yalo. Zuma uphinze watshela betindzaba ukuthi yena ude kuleli sondo ukuthi ahlangane nemfundisi walo kanzi unetinhlelo tekufuna kungena lukhetho futhi uthi ufuna kwenda leli libe ngilelichakatile futhi. Indvuna ehhovisini lamengameli Khumbudzo Ntshavheni ithi hulumende uyawamukela umshuco bewunekuthula bewubanjwe kuleli mhla tinge-30 kulenyanga lefile. Lo mshuco bewuholwa inhlangano yemango iMarch and March naletinye tinhlangano letinge-20 letenda lubito lwekuthi ke bonke bantfu labakuleli ngalokungemthetfo balifulathele leli kuphindze ke kuqiniswe nemithetfo yetekungena nekuphuma. Indvuna Ntshavheni beyikhuluma nebetindzaba lamuhla ngemphumela wemhlangano wekhabhinethi. Ikhabhinethi iphindze yashela lihlombe tinhlaka letehlukene temtsetfo ngekucinisekisa ukuthi lemishuco iba nekuthula. Iphindze yabonga nelikomiti lelibuke lidzaba lekuphuma nekungena kwebantfu kuleli leliholwa indvuna yelitiko letebulungisa nekutfutfukisa kwemtsetfosisekelo Mamoloko Kubayi ngenzima leyidlalile kulawula lesimo. Cabinet extended its appreciation to South Africans who participated in peaceful protest against unregulated migration and commended the National Joint Operations and Intelligence Structures, commonly known as NOID joints, for enforcing peaceful protests on the 30th of June 2026. Ntshavheni ugceke mengameli wangaphambilini Jacob Zuma nelinxusa lakuleli kuleNdiya Anil Suklal ngekungahloniphi leli ngemva kwekuba nemhlangano na-AJ Gupta. Ntshavheni uthi kuyakhatsata ukuthi Zuma uyachubeka nekunyembenya lelive nemtsetfo walo. Suklal sota uphenya litiko letebudlelwane nemave emhlaba kanzi utawutsatselwa tinyatselo. You recall that South Africa has applied for mutual assistance to bring the fugitive Gupta brothers back into the country. Therefore, it's a level of disgrace that our own employee, the representative of the government of South Africa, hobnobs with the criminals instead of doing his work to ensure that the fugitives are brought to book. AJ Gupta uyafuna kuleli nalamanye amalunga akhe emndeni ngemva kwetinsolo tekuguqisa umbuso ngematfolo. Basolwa ngenkohlakalo nekukhwabanisa imali lebalola itigitsigitsini temarandi.
Bakule Malawi labangetulu kwa-700 bahleti eThekwini emgwaqweni iSylvester Nduli lapho balinzele khona njengoba balinze kuhanjiswa eveni labo. Labekunene bathi baphuma KwaZulu Natal nasempumalanga Kapa njengoba ke basabela timpilo tabo kanti bende lubito ukuthi uhulumende abasita abahambise ekeni laseMusina. Babuthane badzimate baba ngo-700 bakule Malawi eThekwini njengoba bathi abakaphephi emphakathini labe bahlala kuyo. Inyende lithi lesabiso takhamoto takulile ngekuthi babuyele makubo. Sisaba abantu basishaya basiwenza izinto ziningi zibhedayo. Manje bathi thina sihambe. Asifuneke kusala indawo yabo ngoba thina abantu bakufika. Manje yasina choice. Siyafika lana ukuthi sifuna sisizwe lana ukuthi sihambe sizobuyela emakhaya. Labanye labavele emaveni ngaphandle basibaya kuvisisa kuloko bantu bakulili lokubhekisa ebantwini abakulili ngaloko ngemthetho kepha basibacela uhulumende angenelele. I am understanding because I am not blaming a South African government and also I'm not blaming my country Malawi. What I can request is a means of transport. Maybe the government from Malawi and the government from South Africa do us favor in such a way that they provide us transport from here to our country safely. Litiko letasekhaya nalabasemagunyeni kulesifundza basafuna tinhlelo tekungenelela kulolu dzaba. Sewuselangeni lesithathu umbhikisho wekwethulwa kwetidzingoncandi kutakhamuti taseRathanda eHeidelberg eGauteng letikhala ngekubete eMandi emaviki lamane kubese kushona ababhikishi lababili kwalimala labanye. Umndeni wesisulu sekucala lesishonile Katlego Mgwena lebesineminyaka lengama-23 uzwala ukuthi ke wadubuleka emahlandla ngesikhathi kuba khona kungaboni ngasolinye nemaphoyisa. Kusolwa ukuthi takhamuti ticale lombhikisho ngalwesithathu davala umgwaqo longena kulendzawo ngemathayi lavuthako tibese tiyayiti taladini nemabhakede tifuna emanti netimphendvulo davala umgwaqo iValdem ER549. Besimasha njengoba simasha peacefully sifuna umeya wethu azositshela ukuthi why asivalela amanzi asiblockela ugesi ngoba into yokuthi asibhadali siyabhadala ukubhadala siyabhadala and ama charges wala eRathanda are unfair. Abantwana bakhona ukuphuza amanzi abogogo bakhona ukuphuza amanzi and kufa abantu ngokubela nje amanzi so sesikhathele that's why sile and so sicela amanzi basivulela amanzi. Emaphoyisa abese adubula ngetinhlavu mbumbulu ngenhloso yokuhlakada ababhikishi. Kanti ke iIPID ivule uphenyo kubuka ukuthi ingabe emaphoyisa endele kusemthethweni yini. The first victim died on arrival at the hospital and we have received this morning a report of the death of the second victim. The postmortems will be arranged and the investigators will attend to the scene once the situation in the area is calm. Sodolobha walendzawo utawuhlangana netakhamuti kubonisana nato nokuta netisombululo. Kuletinye nasibuya ititolo. Sewamashumi lamabili lomnyaka solo lidolobha leMbombela libamba umcimbi weInibos. Asiphinze sibemukele esigabeni sesibili setindzaba nawusanza ngena ukhethe kahle hlala nathi. Khumbula ke ukuthi letindzaba tiyatfolakala futhi ngekuthi SABC tindzaba ku-X, Facebook, TikTok, YouTube naku SABC Plus. Sewamashumi lamabili lomnyaka solo lidolobha leMbombela libamba umcimbi weInibos. Uheha bantfu lababuya mhlaba wonke lo mcimbi kanti tinhlelo tekutijabulisa tihlala timbiwe insele yatishiya. Umuntu ukhetha lakufunako kusukela emidlalweni kuye emidlalweni tebuciko nemasiko kubala lokumbalwa. Lona ngumcimbi wetebuciko lapho imibala kudla nalokunye kukhangiswa khona. I-Inibos lechaza ukuthi lihlathi ngelulwimi lwe-Afrikaans ibongatwa njalo ngeminyaka abantu labahlukene labancane kuya kulabadzala. We've been coming here for like the last 13 years and every year it's really a highlight of our year. The reason why I come here, the vibes, the atmosphere and the food stalls, taste different food and to see what they have in the shops.
Lomele tekuvakasha eMpumalanga uthi lo mcimbi ungasetshenziswa abantu balendzawo labasemkhakheni wetebuciko nabosomabhizinisi kukhangisa labakwendako. It is more than a festival because it brings people together and it helps the business of local business people to grow their businesses, even artists of the province. Bahleli balomcimbi bathi udlala inzima kutemnotfo nekuvula ematfuba emisebenzi. Tourism is an important part of what we try and do at the festival. More than 50% of the people who visit Anibos comes from outside the province. It is a huge economic injection. Nyakenye lo mcimbi lothathe emalanga lamathathu wahanjelwa abantu labangetulu kwa 80,000. Nazivakashele kumakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi linyukile naliqathaniswa nelidola lasemelika. Mbukeli tiyagoqa talamuhla asiphinze sihlangane ngalokutako letelama leti tingensimbi yesikhombisa ngesiZulu ungaphuthelwa simo selitulu nento zakhe emathebula ngemva kwetitolo impela sonvo akube ngulenhle ngwane.